जपादं सुबनकाटा ओनसोलाव दखान हाथायफोरखौ 12 घन्टा बन्द फोसावदों रायजोफोरा। जाहोना बाक्सा जिल्लानिफ्राय तामुलपुर जिल्लायाव थाङा। बन्दनि समाव जपादं सुबनकाटा ओनसोलनि दखान हाथायफोरा आबुङै बन्द थानायखौ नुनो मोन्दों। तामुलपुर जिल्लायाव सरजाबनायनि हेंथा खालामनानै जपादं सुबनकाटा ओनसोलनि दखानिफोरा आबुं बन्द खालामदों। बावैसो सान सिगांनिफ्राय सुबनकाटा जपादं सचेतन नागरिक मन्चनि बानजायनायाव जपादं सुबनकाटा ओनसोलखौ तामुलपुर जिल्लायाव सरजाबनायनि हेंथा खालामनानै धरना आरो हानजा सुरनाय हाबाफारि लानानै सोमावसारबोदों आरो बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि आखाइजों हादोरसानि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गांसे गोसोखांलाइ गथायखांबाय। नाथाय दासिमबो खुंथाय गोहोआव थानाय आसाम सोरखार आरो बिटिसि खुंथायनिफ्रायबो बेनि सायाव जेबो फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जायाखै होनना जपादं सुबनकाटा ओनसोलनि रायजोफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। बेबादिनो बृहस्पतिबार खालि सुबनकाटा दखरा एबसुजों लोगोसे आसु, आसा, आकसु, आसु आरो जपादं सुबनकाटा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हानजा सुरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों सोरखारनि हेंथायै खुद्रिसारदोंमोन। दिनै फिन जपादं सुबनकाटा ओनसोलनि रायजोफोरा ओनसोलाव थानाय दखान आरो हाथायफोरखौ बन्द खालामना तामुलपुर जिल्लाजों सरजाबनायखौ बोखारनानै जपादं भिसिडिसि आरो सुबनकाटा भिसिडिसिनि सिङाव थानाय गामिफोरखौ सिगांनि बादिनो बाक्सा जिल्लायाव लाखिफिननांगौ होनना खावलायनानै ओरैबादि बुङो। হয় নমস্কাৰ। আজি তাৰমানে আমাৰ দোকানীবিলাকে এনে নিজে নিজে বন্ধ কৰি দিছে, চবে লগ লাগি কিনে আমাৰ বজাৰ কমিটি আৰু গাঁও কমিটি। তাৰমানে আমাৰ কি হ'ল, আগতে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে, এতিয়া তাৰমানে জোৰ জবৰদস্তি আমাক তামোলপুৰত নিব খুজি আছে। আমিতো সেইটো মানি নলওঁ, কোনো পধ্যে নহয়। আৰু তামোলপুৰটো আমাৰ ইমান দূৰ হয়, মচলপুৰটো আমাৰ ওচৰতে বহুত সুবিধা হয়। সেইকাৰণে মানে আজি বন্ধটো দিয়া হৈছে। মানে সুবনকাটা আৰু জপা বন্ধ দিছে। সুবনকাটা জপাদং কমিটি এনেকৈ গোটেই দোকান পোহাৰ গোটেই বন্ধ আছে। গোটেই বন্ধ, মাংস দোকান হওক, হোটেল হওক, ৰেচন দোকান হওক, আনকি গাড়ীও বন্ধ, গাড়ীও অহা যোৱা নাই। মানে আপোনালোকে তামোলপুৰত নাযায়? তামোলপুৰত এতিয়া যাম কেনেকৈ? আমাৰ পাগলদিয়া নদী আছে মাজতে, দলং চলং একো নাই, ইমান অসুবিধা হয় আৰু ইমান দূৰ, খৰচা পাতি বহুত পৰি যায়। সেইকাৰণে আমি তামোলপুৰত যাব নোৱাৰোঁ।